Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. 10 is a number you can count on. That's 10 names to call each other for backup. It's 20 hands fine-tuning the latest tech. It's hundreds of hours training together to be top of your game. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. O le porokala me o le GAGAIFO FAIVA malei atua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi natu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. O le porokala me o le GAGAIFO FAIVA malei atua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi natu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Radio Samoa. Taslima iwatoru. Amo. Ia, I le nganga whaaloalo, ma le nganga whaangahetia, ma le fia tele, le nei fōi, wa engo le aso, le whaawawina o le tautua, le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa, se fulu lima I vatolu a mo I Aukirani. Whatalofa ma le nganga whaaftai I le atua, wa mawhai o na tue te mai le soifua o le atunu, ia mai se fo I le malosi o le au na nei, wa tātou toe whaapene iai, I luma o le nu, wa le o tua o le nu, I luma o le atua, ia, ai le ngata fo I lea o tātou sufi, le anga le leiba le lofa o le atua I na ua, mawai atu futia, o le maliu ma le toe tu manu malo o le tātou li whaola I Yesu Kiriso, wa fua I le dei aso malolo ma ua amana ia e te itai o atu nuu ese whaatemu kalasi o le lalulangi atoa. E awhi ai Samoa ma le atu Pasifika ia mai tātou I New Zealand e ma Australia. The Thanksgiving Day for members and all the residents of the United States citizens. La sole nganga ma le loto whaafetai I le atua. Aloha fua I lau ua maua. Sula masufi le lofa maleanga le leo le tua. Tato whiloa I lona lofa. Muti vale. Ia. Ma tuli au pua I pea I tato I lona hanga le lei. E au noa malona tau I masui. Pa moe sa manuia le ala fai le rei tai ao. Ma malei fua sa moa I whanunga le lei. Ala foi ia ma ua fusia I le fau o malo ina ua fōlinga I le atua. Ia. O le vi inga le nā, tātou te momoli whatasi mahana au na pa ia, I whata whaitaulanga e fia, I le ke lope ma le lalulangi atoa, me se fui New Zealand e, wa avea mo tātou a inga lona lua. O tātou whame o tātou le toe friends ma New Zealand, whame o tātou cousins, we are families now. Mi o vale ai ki poki a kako. Ia, lelei. Whatalo wha. Mau fualo whatu I le pa ia maulunga le atunu. Iona tūlanga maupupue, tūlanga whaalupea. Ia, e mai se o le tawhatolu fo I o le tātou vānu nofo. Pa ia mamalu whaale malo. Pa ia fo I mamalu whaale anga nuu. Ia, ai maulunga se vi inga si I ana au na pa ia. Ia, le pai sino le tala le nei, ma feo I o le langi, le ainga sa le vi, ma lo ta puai, whaafitai le ngauturi le atua, ma wha ma no manu foi. Ia, awase manuia o le tātou atu nu. O manatu o te sau le aso le nei tātou te whaafisangai. Tu sapo le aso malolo. Ia, aia,
tātou te o mai e whai o tātou tiute, e le ngata wape o lai tutongi o tō ale ai, o le tiute, o le aso e malolo ai, e le sime o le asa ui fuosese, ai o le tā ua, o le amatalia o le vai aso, e tūlanga o mata upu e te tau o na whaalau i loa, ma whaapula pula pea, o nisi o mata upu, e le fau i lau whaafonga malau tāpua inga, po lau sila mai fo, Whatalo whai lai ta mam tina mātutua o le tunu, whamadui atu le e seta, le toi tu manu malo, o le tātou li whaolo Yesu Keriso. Ia, e le iasisi, wana o Yesu le ingoa, tātou te sawa i le malo le laki. At kari i le ua miu le angai. O maliu whawhia Yesu i angsala la wadi i so le fiu wadi. Alai whai a whamai. O Samoa ua taitai e le ti Apollo. Sei wawa ai ia. Hei le ulo tangata. Kere kau whea kuopo inga whira ngā kala. E maliu Yesu mo Samoa. E whamai o Samoa. Lau kai e ki Apollo. Sorry. Kua u le ofo ai le common sense. Mali me le make sense o mea ni. Ko ingas mali tangata. Alai muri e ia. Telefoi le temi o la tātou tala noa maafea nei iai. Wa le o lau manu ia lava. Le i unga ua ta oto le whai tutoa. Ma le tala lau tasi o le mea o iai ia na ia wali ia. Ia, ai whatalo wha. Ta mam tina mātutua o le tunu wha moe sa le leisi tau mawhitanga i le aso ane nafi. Sa matua i lau umai fua le lei ni masei i lungo le lau. Malela o ai le aso ana nafi. Wa fitai le lofo le tua o tō tātou to e au lia whatasi mai foi. Le nei aso maliu ma le aso toi tu o le tātou li whaolea. I le amatanga o le nei tau sanga. E ui lava i nā whatia le tātou whainga malanga. I le tele foi o le ngasu la tō ia. Ia mameo e whetuleni mai le ala. Ai o tātou o tangata whatutua i le tua. E ai le lofa maleanga le leio le atua. Malanda whea ngainga na tātou o si whea ngainga. E fo i le langi ai awina mai lona nganga. E ta i ulu ia i tātou. Malima ta i ta i ei i tātou. Ma ta i to alua ina i tātou. I le tele o taimi. E whai ai a tātou whai unga. Ia le nā tātou te whawhitai ai. Ia le tātou wali i whaolo Yesu Keriso. Ia malona alofa malona anga le lei. Ia o le fuafuanga o le whaolatanga le atua. Ina ia toe lawea i atu le tangata le anga na ia whaia. Mana tua fole tusi le masani o whaitau atua. E ta o le condition of mankind. O le tūlanga ua iai le tangata na whaia le atua. The seemingly mad behavior of mankind. O tātou winga, mā mionga, mā tātou tāanga, ngā yo inga e whai, ua whaaleanga i le siosio, manga malalangi, mātango fia na whaia le atua. Mai tātou, ia na whaia, tātou te pule i mea ola, pule i la au, pule i so se pia tutoa, ma so se mea o iai laulangi nei. Aia, ua whaasili au pule. Ua le alofa i le istangata, ua taula malamba i le istangata e whai le tonga fiti. Ina ia manua ma whaaleanga i le istangata. Ua le lofa whaasafua, ua lofa whapito, ua whai le whaamsidonga whapito, ia ma whapena iau na whaaleanga ta mali anga o tangata. Ma ua outou wa aima sila i ai Samoa, i le mele ua tūlai mai. Pea na uwhai atu i le teimi ua sola. E tua ia ai whai mai. E la tō fo i le o e lango i le hero pipi. Ua la tō mana na o e matua i sui le te tai ma le pūlenga o iai a le whawhale tui ma le vaenga whai. A o isi, so le pe o le kau kakala pe a whai atu iai ia meole. Oi ka whiwhi. Tau sanga papali i whanga io, tālo whalava mālolo sa i whumanuia. Ai sei wha a mai, a mong mōle wha tālo whai nei, te mam tina mātua.
I maota balawa, ia whapena fo I whale o tangata mātua. Ia ai mai se fo I o maota ngase o lo whātau to ri ai o tau. Ia ona o whaleefu mā purusi o tō whanga I le tūlanga o ngase o le soifua matua. Alofa tele atu mo o tau, ai mai se fo I la tau o lo whai o le nā ngā luenga le lei. Le ngā tau I rim tu mai tai fua mai. Ai, mā tele lova fo I le whanau ma whanau a whanau. O lo oanga le lei atu. Ia ma o atu lava e li poi o tau au tafa, whai le me mana o il to ida ma le ola matua. Kere le mea o kou pule le kāda, ko inga ma lo makua ilang peisionga e ai kou kere usiu skai. Ngā leu tu wawa atu. O le whatalo wha mai a leu so ia whanga. Ia pari, ia, lunga le tātou api o fōlinga. Whatalo whatu mālo le soifua mwia, tufa le tātou porkalambe. Ia whapena fo iona au mai sou whira ngalo. E tu sai mamata upo le alo tea I le nei fo I aso. Whaau ngā iai ia le tātou whola sanga. O mata upo, tā ua tele. Mantua, le vai aso na se iwatu nei le astona I sa ma whaasoa I ma le fionga salam matua. Robbie Lawando. O stasi fo I o tamari I olo o pulea le company alo faulu fale mai ai a tātou o loa I tono le atunu nei ia ma loa fo I avese atu mai New Zealand I Samoa po o loa e taunu I Samoa avese mai ma Samoa ia le ala ua iai ia lana fesoa swani fo I ma ua a apa mai ai ia le a tau sa vea mati to lua I lea tau mo whainga vai taunu mai o tātou container ua uma o na whaapusa mai ma wha pepa mai le talo mai Samoa I o tātou au whai whātoanga. Ia. So ni ia I male malo, male matanga luenga le SROS, ia male MAF, ia mai lato uma Ministry of Fishery and Agriculture. Le ala o tau nuu mai, I lima, o le fionga e salamatua. Ia male I atau sa vea. Mai, whaalotu tele atu ai, I o tātou tangata uma. Whaala pupatonga, a inga, nuu, ai mai se foi o le vasenga o whawhiangainga ma e ka le sia. A wale o taunu so, sa o mai lava I lima o tangata. E le o au mai alu se whaitutoa se intia po o se seina. A wae tā ngofi e foi whaile lato mark up. I lunga o le tau o la ua au mai. Ma ua ma foi na whaatulanga le whiunga e salama tua. Tala whiangai ma le whina ngalo le malo. Ia whapena foi fina ngalo tangata ina ia whaamaria ina ma square paleni le lei le taunu umelo talo wa le outou whaafonga nei ai e le whaingofi tele I o tau whaopopo ma whae I lunga o le container ia ma whela ua inga le pensini ua taungata o le whaatanganina o le leisene whaatanga I o na tulau ele ma taunu mai I lau whanua o le nei atu ia whapena fo le teimi e ave ese atu ai ma lau whanua me ele ma le wafu o New Zealand. Ia o pepa e tā ua fo I lea e te tau o na tātou mulmuli tai ai ina ia māua lunga le tūlanga le lei o le quality o tātou o loa e taunu mai. Ia ma o loa e ave ese atu fo I mai le atu nei. Tā ua la le nā e isu teimi ia o na taunu mai leo la malo le nā. Ia ma whailo fo I whangatia ia te o tau. Asto na I o le asau nei o ina I le tuatusi lima sifuma le tolu Tidal Road. We lo me tangata le Tidal Road I ngai mangele le anga I le anga I o I malai ola mga whanga le iei le central na. Ia a o lisi tuwala. Numera lima sifuma le tolu. Ia o le tuatusi le na o le malai o le ata oto o le tātou container. Iai ma le tātou whale ie. Ia, o lo matala fo I pe awhai o iei seisi fia whaisa na barbecue ma whaatau le nā aso. Ia, a wafo le whonga tau ma whaatau te tali ia ma whaakauka kōkalo. Ia ma ai ma le barbecue ma tau ma whai le atudu I nā pe. Mo fo te ke pua o ise tina mo fia sau e whaisa na whale inga I nā. Iri kiri ngā le whaase fulka la la wale me tutongi o le store. Ia, le nā... Tā ua la le nā o le whaafonga mai, whaawhiangainga ma le wasenga o whaiwhi au Samoa ma le nā tō umawhitanga. Le umawhoi o na longo atu le whionga ia pātele. Father Michael Enderman ma ua longo fo I le whionga ia pātele.
isi foi o na uso patele a o tonga io sa matu tal no la le po na pom mana I patele na mana I felela tonga ia o le foi le anga ia tu mo la tu lo le no fanga o le afa tau le talo telefo ia tatu a le malo le tu e foi la tu pisinisi ia malato company o fale ainga o I dia la la sawe e matu le talo tau ngo fie ma le mapo ma le mata ngo fie talo mai Samoa o mai le fatalofa ia te utou o uso matua fafine o paanga tō tino a lei a tau savea I lunga o le tātou api o fōringa a lole sui fumduia whape moe sa maua fōu se aso maliu file mu ia male toi tū manu malo fi o keriso e ingi vevesi sa tupu I tonu ainga wale mele nai tupu e o le aso maliu ai maliu ai isi kanga kau kako I lima lava o isi tangata ai sea ili umalava ia o mai le aso le toi tū ia e koe maliu fafose e koe isi I lima fo I o isi ia vava aile mela la e ta olea e le le ai se au ngā o le maliu ma le toi tū o le li faula ia te utou sa o ila tu le pa ia o tona o utou umbanga mkule pangau ka ki a polo ngā walinga fa penga me o va tato le ata ma le tali ai ia manilo ba mal malama ma mai yo le lo te tununga le au tu tonu o le savali ma winga upu ia fai atu langa upu o tau fa fonga ia le fola wa o mai la fu upu mala o vaenga au te tango ai e fa matala tala mau ili vase yo e ma pena ma mai yo winga upu nei ma ai la fo ia o la fo ile tunu la fo I te ta yo le tunu la fo I fai fe au uma mala inga sale vi o lo tuli vai I le atua ma fa no manu I le atua wase manu I o Samoa tu so fai fe au uma la le tala tu le o ti apolo o te ta yo le malo o ti apolo se vanga na ia la to ele suia erelo o le makwa u liuli o le suli o le ki apolo ia fatalo fatuai fa fawina tadielu malo so fo medvia se to fine a fortino Josefa Erolindi tamau tatu ainga le fionga ya masoe Josefa tambo vai singano mafoleni ia mal tatu ainga atoa alo fa taile le talo mai o sina leo talova sina malo so fo medvia o Fortino o isi o wanga ia le wanga I mai lunga ai fa si to tele ia na tufala ia le tato por kalame le ia fai so fatasi Maureen Tufele ia alo le so fo maduia happy Easter to all of you ia mai lato le fato amata na ngai mai oi le ia le of working of asula akwa le usau lunga Istanbul o stasi le o ai voile le I le atu Europa ia ma le atu Asia fe mai ia Josefatu I o lo mai bo mai le lo I Hamilton talo fala tatu Samoan community I Hamilton mo Waikato the Bay of Plenty ia fa pe foi I Tokoroa na Tokyo e moni fa yumu talo flava malo se fomia ole to fa ya so alo tupu great talo fa so alo o lo fo ya so tale to fi lo fa mo lo mo bia o mala inga mal fa nau bia fo ile seta mo le tu man malo le li fa ola John Yonde talo flava to sanga papali fanga io ia alo le se fomia mai kai au le kinki ki le pisi parangi Vitale Falanico Aleva watching you from Melton in Melbourne, Australia. To all our friends and families in Australia, happy Easter to you. So foi pu papali I se fita, ia fa pe fo I
o tāteo iloa, tālofa tāteo iloa, watching you from American Samoa, whatalofa whapitoa tu lawi o tātu wainga. I tuila manua, America Samoa, malo le sifumaria, amaria tu fo i ale e seta i a te utou, ia male aso whaafitai, tau tātou le e seta, ia le aso whaafitai le na, i le malo tele o America, i fose kemi kako uo e makua palu le lei ia Amerika, ia malako, foi polo kiki malato upu whai o malo, mare me uo ia i le taua lea o lo whai nei, Serena Siosi, alo le sifumaria, whaafitai le mafuta mai, o loto au wala pasia. Aftai malole sifumaria. O Soretta Felice, ia whapea fo i alo lava ula tupai. Ia le ngā. Mkwako kilea. Whamai o los Dominico, ele maangalo le maliu Yesu, se longa lava. Mātu te o atu. Ona ulu maangalo lola Emma Rose. Ia sa o le lei. Alo tau sanga, lo fo yasta tau le whiloai. O Silapea Brown Loia, alo falava, balo le soifua manuia, ia, tangola ia le tufal tātou por kalame, vai le levana amata ua o lunga le afe, tolu se lau mon tupu tangata mai mo. O le tai au nei, o le, vai aso lea te nei le aso tona il tātou por kalame o le tano, ava vatu le malo ma le whaaftai, na le o tau tangai, whaitau wafe maafe, i la tau sa mai mua mai, o siria le sifuru ono afe, i lunga le tātou YouTube channel, ia, o sili atu, ua ai upo o lata se lua sifuru wafe mon tupu i lunga le tātou Facebook page, ia, ono o le tāu o mata upu tātou talanoa, e mulmuli tai ai tangata, e malamalama ai tangata, o na maua leo le loto fia e FAIVA i unga le lei. Mai le ngata fo le na, e vea le tātou por kalame, ma so se teimi e anga i mai eile i atau sa vea. I so o se mata upu tātou te talanoa, na ia wha manino i lau loto. O na maua hoi fo i leo le fia. Ua wha mautuina se mea sa e le mautonu iai. Ma maua ila ia leo lo mahala malama anga. Mama wailo loto fia, ma fai ila ia lea o au fai unga fia. Wa ele tali tonu le tala pelo ma le ngasu lo la o ma isi au kori ele na, ta ua tele. Wau tau fai fonga lava iai, o le manatu au tu le na. Ile fata waida o le tātou ngangana. E ma fai ai o na tala le ta ui ina ia manino ma mana malama no tātou tanu. Alu fo i risi kai mi ua fiua kala le ka ui ele marmalamba ia whenga ngui. Kako whenga ngui, o kako ngangua paraki. Joseph Matuauto, talo falava malo soifua mruia, se epafunga, ia, ma i latou ia, epenesa, talo fa epenesa, ia whapea fo ia sein, tau mawhai, siafolau, ia, lena. Alole, whafteile i le mafuta mai. Ia, ele ngata lai le tātou talo le nā leo, le asau nei le whai unga le vai aso. Ai, o le tātou sao fo i le nā imatau. E winga. O le tātou wao ngā le nā. Ma le tātou walofa nā i o tātou tangata. O tātou whaiwhatoanga ma leo whaiwhaiva leo ngosi o loa. Mea tonu leo lo mana o iei le tātou pāremia malana whai ngā malo. Ia tātou ngāru lue whaatasi. So tau au. Ina ia whaia mea nei. E mau ai mawhau whaunga le lei. Whaamarianga whau. Tupe whau. Ma mea whau tono le tātou tonu. O la tātou o e tāle pese lea. A se isa. Iri mai le tātou malo. Ia ma whauru whale mai le whionga ia salamatua Robbie Lawando. Ina ua awhatoru rawale i tū la. E wha, ile nei a sunga fua, a so ono le masina o APR, wha amina tuina o le toi tu manu ma lo. There's a
Ia, o leo ua luas fulminu te o te toio na tā leo le tu lai lima i le whaawawina le nei o le tautua le siu fonga o Samoa, le radio Samoa sfulu lima i vatolu a mo i au kilani. Le ia taua sa vea se yuli i le amatanga foi o le nei vai aso, o le aso malolo o le toitu o le tātou li whaolo Jesu Keriso. Ia, a o lea foi wa to ia lo tātou lau lau ma le potu whaasala lau nei. Ia, ina ua a fio mai la umalo, o le fionga ia sala. Robbie Lawano, ia peo na utu whaafonga ia. I le aso to na ina se ima vai atu nei. Tu sai fo ima le mawha soa, o se li i o lo iai o na to mai, o le wa aia fo se business mas company se au unanga. E mwhai o na whaul fale mai o loa a le atu nuu. Mai sa mo i tonu i New Zealand nei. Ia maso se vaenga lava, ia whapena fo i o loa. O lo o awina atu i fafo. Pe toi fo i atu i le tātou o tunu. O le tūlanga tā uala le nā. Ia, male nganga whaalwalo. Ia, o te whaatalo whai i lau fionga. Salama tua, malo le soifo mwia, whaftai le tali wala au fo i mo tā whiloa iai. I le nei awa uli o le hasonga fua. Whaatalo whaatu le atau asa vea. Ia, po lau fionga fo i la vea. Whaatalo whaatu fo i Samoa i lau mai mua mai fo i le nei tū la lea uri. Po le fiafi. Ia lea nganga whaaloalo e. Whaafeloa i atu ai tū langa aloa ia. Malo soi fo maua. Malo fo i le langi mama. Ma le tapua i me statu atu nuu. Ia sila mai mua mai fo i maota malawa. Ai mai se fo i po fea lava se tafa i fia o le nei lalulangi. Ai mai se fo i New Zealand nei. Ia o statu atu nuu pele Samoa. Ia malo soi fua le atau. Ia. Tātou whai wha malo, ia ma wha marui ato fo ia le aso matango fio le toitu o le tātou li whaola, wha mo Samoa se sapati manuia i lau fionga ma le ainga i le aso nafi. Ia ma wha asi fo, asi i fo i o tātou ainga, e wha manatu ai ia le e seta le maliu ma le toitu o le tātou li whaola. Ma ia ini me le leina tutupu ai, ngai ini me le lei sa tutupu le tutona, i penga vesi fo. e tele lava me le leisa tupu ai fo i le weekend, sa awai fo i lotu. Ia, whainai wha au fale. Ia, whaisinta mai i wha malostino. Ia, wha atali mo le tā wha mo le nea fiafi. Ma lia lava. Ia, wa tuli loa lau fionga sala. Ona ua le mapu ia le telefoni. Talu mai le tāpolo kalame i le aso to na ina sei mawai atu nei lunga le tano ava. E winga i le ulua i container lea le malo lea le a tatia mai ia i ta ua i o ta lima. Ia e soso ni e whaasoa i le vai aso fau. Vai aso le nei po tātu iai. Le aso to nai. E ni tangata sa la tu sota i atu i lau fionga. Sa o lei ia o te whaftai fo ia le tato pokalama. Ona uma whai foi ona wala au mai nisi o le malu le atunu ia au whai pisnisi. Ia e lua tolu nei whai pisnisi o wala au mai le atau na uma lolta mai lolta pokalama. Ia tate sa vali atu whafurka paka te tangi uma ta telefoni. Sa. Ia o le fia mau o se talo Samoa. Ia mau lo nei pre-orders mai nei pisnisi ia. E se taimi tu atu i lunga ia ata fo yo nisi o lau whai pisnisi na mua i malai le wala au mai i no lātou mana o le whanonga ma le mana onga ina ia iai ia ma o atu le talo Samoa i o lātou fo i pisinisi ma lātou whale o lo tala fia le na e lo ai o lo o tali mai le tunu ai sisila fo i ai i lunga o le apia fo linga toi titi o le luas fulu afe tangata mai mo le aso to na ina se ima vai atu nei ia ma le telefo o i lātou o lo komeni lava e mai e a o se fia ai kalo fo o i Wellington i makala skek fe mai e a taua mba salama tua ngala a fai ngaya ngā mea markou le alu lofa e wha fea mātou i nei la se tūlanga wha pena fo le mo le anga i lumana i a wa o le nganga li ai Masalo ia tau o le la sangal na o tato plan na luiluma. Ai mol taimi nei ia ono sa e mai tato ia Wellington Christchurch Dunedin mo Otago. O taimi nei se itam fai e fa aui mai tato container mo lea. Ia ona mo lola ia tato paanga. Ia ona mo fo ile sia vanoe e saulis container ma tiliva tu la loi Wellington
Hamilton, Christchurch, ia wai mantua foi wa si foi tau ping single ba. So le tango fie. Ai lava ia wala mfai ona tato vetu nai. Ia matua tala no I fo awa foi le malu le tunu o lo alala I la loi. I si pito leo au mau nei au kilani. Ai sa o le la fai pe na o tato ai ol pole ia le malu le tunu o la lo. Le ingalo o to. O tuale tufa o tala na listo inimas o matua ama. Ono sai. O atu lava le tufa I le po ia maulunga o tato o tunu. Ile teimi mua le nei wa sosoni ile malo I lai fai fatu anga fatasi male matanga luenga le SROS male math ia o le haso taltonunga o se fainga le leima o se stepu le o live na tauno o ia ngai inga le malo malato fofanga lua le mamao ile teimi wa tuanai 100%. Fafetai lava imtanga luenga ia malo o le SROS Scientific Research of Samoa. Ia male tato math, Ministry of Agriculture and Fisheries. O te whaftai ona o se awala foi e mawhai ona facilitate mai ia o loa tato atunu. Ai mese lau whai whatoanga. Madia. Ia ai mese foi nai whai whatoanga la iti le ave lato tanga tolu, ave marketi. Ia wa afia si vaenga le awa le whaingor container lea. Ia whaali atu foi le manu le atunu. O tātou mol Samoa lava po feli tu malo, lima su tasi tu malo le sa tala noi momua. Madia. So, pe langu mumu, langu moanga, langu red, langu green. Ia tal Samoa lava, le la whaava noi awale le whaitotoa lea. Ia mai le whapeanga le taimi nei. It's not a one-off. O le mele tau plan. It's strategy, it's trying to plan ahead. Ia awa foi le toi sa o le second. Ma le third, ma le fourth. Ia mawhai ona dominated kalu Samoa ni au kilani awai o le malu le tunu o tātou nei. Le tau te o e whau ia le malo fiti. Ia, tātou te o whaile tala vo le tunu vātu le o le pupui whafo e le o le pui whale. Ai, o le mea tā ua nā le ua whafonga mai nei. Awa, o le astona ila wale nā, na mai ale tā porokalame. Ai whailo ma le mātala ma le fionga I a patele Father Michael Enderman. Ia. E mate tala noa la, o lo whaio le lātou whilo inga maona usu tonga, o whelela fo I lea tonga, ma isi fo I patele o whaiwhi au le kāle sia. Ma wane ile telefoni I ate au, o lo lango mai ia nai whaiwhi au tonga ia. E fia lango sua fo ia la tau palisi pe ata watu ia no ta wole ia yo le no fango la ulu fao ia I banga ia le tunu ile stona ia saune ia le limas fuma le tolu Tidal Road I mangele fa sanga I tonu wa mele wala nga I malaiola mga fanga a fa pe ia se swinga pe te wa vave tonu mai le stofi po le sfrele po le alava se swinga masui ese no fanga e mawhai lava na longo le tātou o tunu o tau wala tu il tātou whaasilanga I lunga nei? Sa o le atau o le ala leo lava le ala a whaonga a wale to e whonga atu se update mo le malu le tunu. O lo o tam whai pēr le aunanga e a mai tuol tato containers ia pēna sa tātala noma sa whaasoa se taimi talu ai foi. Ia e ile mea ta o le MPI inspection, e foi le mea ta o le MPI recon. Ia ma le mea leo ta o le six-sided inspection. Mo e foi le malu le tunu o le ia ile tato freight industry. O le six-sided inspection, e toi fufulu a tot container batau nuu I au kilani I le wafu. Ona o le sau mai le high-risk port le a Samoa, pol Pasifika. So se vaenga lava le Pasifika e import maingi containers. E toi fufulu lava e le chemical wash e toi fufulu. A wafo isi nei manua e mese mea ta o nematodes, snails. Te wafia tu se te pito tu le manual container. So mea la lea le wanga lulue fantasi ma le matanga luenga le math. Ima to ima male le whainga o le container I Samoa. Tau nuu le wafu I Samoa o na whailole le clearance. E low lungan va. Ia o tele foi la ni sina e inga ia. Ia ele free foi services ale MPI nei New Zealand le ataua. So e cost uma me uma mole sila fia malu le tunu. Olana winga na o stasi le o ngā yoinga le vaenga o le official quarantine.
O le lātou whanga ina lea ma toi fulu ato le container lea o sao le sala. Sao lei, so ia mama uma le container taimi e alu ese mai atele i le tato facility. Ia ma le taimi e loadai o i le wafu, i longa le loli ma le waa. So e lava isi a afianga i mawhai ona contaminate be affect le container. As an external perspective, ai le afia ila ia o loia te tonu le container wai le sa blast freeze fituls fulu aso. Ai minus 21 degrees. Ia, o lesi tala, o lesi vaenga e fia fasidi ai, po ilea, pe a whapela wa umanei ona saula out to le container lea, ma unload. Ia, o le ale tūlanga, po le ole mwhai ona toe utu nisi o loa e vatu i New Zealand container le, nei awane i fo i fuwa le container ale matanga luenga po ole company. Ia, mo le sila fia le atunu. E lua vai aso e woman talo sanga e mawhai ona mai tua a wale le selling o tato talo. E umalole le vai aso, ia e tongi lola mea tau detention. Ia wai toi wha fo i le container empty ale company waa. O lea fo i la le tau sanga toi le malu le tunu. A wha pe langolango sua ma tala au mai le aso lea. Pe tasi pe lua vai aso e tau te selling ai le talo le pe whaalo. Ia o le vave foi na o le toi te atu o le container. Ma le si ponesi. O le vave foi na o le mall se ni toi tului o i Samoa. A wana au fai fatoanga lo fatali mai. Ia ma toi ta pena le si container. A wa ele ole one shot le fai tato o le sustainability le tau te tiptilo na iai. Va ai mamaua masalo le sa no so foi le fionga le li palemia. O le telo le exports le tauna sau. Pe sau mo le talo, sau sea freight. Ia e foi lau rate le lei e wa umana mato fa so ma le Air New Zealand. E ma fai ona sau le tato fresh lunga le va lele. Pe sau foi le frozen taro, sau foi lunga le va lele. Ai tau te a mata lava i le talo ona fa lau na so ai lane la ia o le niu. Ia so ai ane maisi i tato mea sami. Ia wai peo le mea lava na o lo fia tau mawhai le malu le tunu. Ia wai le maana ia fwile ai na le talo ai fua. E tau na i le talo ai isi na whangu sea e inga i ai. Mani la malo whaptai. Na iai ni tau whilo inga manisi o lau whai pisinisi ia ma company fo i sa nga i atu eila wasi singa. Si sa uno i si urungari i sa mo le amba le la ua fwoi au nanga il nai. Sa lau onos fuluiva a Pui Nui Road. Yeah. So ole pisinisi le e ngo o le BJ Grocery Market Store Limited e 169 Pui Nui Road. O si ungali Samoa. Ia whaato a toa le fitu maasina talu ona la whaatawina le takeoverina le whaloloa lea. Ai maua umalava ia oloa Samoa mo maua mea tau mafa sa mawhai ona na oasiasi atu ina ua umalta mai al tapo kalame. Ia sa inul mato koko mal mato pankeke. Ia na umal mata talanoanga ia o mo foi malau luau o te alu maulu fale. Ia o swafa o sivaenga lea. Ia o manuia Januari le soa. Ia male tama ia Ioane ni pulsu. Ia umana faasoa mai siunga ali. O la ue fou i le mele tau pisnisi. So wa avel tapo kalame. Male mea ua mawhai ona reach out mai si vaenga lea. Ia lau umana whai la pre-order. Ia whai la pre-order, ia lau whai mana na o e atu fo e toi whaatau nisi talo. Ia o isi mea la so la to koko lai mana o e au mai. Ia wala au mai lofa mai pe ise au wala mwhai ona o whai le kiria ma me whapena a mei tua la to koko. So o le au ngā fwoi la lea e moi o le talo le tate tala noa i mawha asoa le fiafine. Ia le wata tala i fwa mai nisi fai toa o isi nai fai pisinisi nei au kilani. Leo te wala au atu. Ai ni tō mea wha momoli e saule air freight pe saule sea freight. Wha momoli wala au mai sa vea pe wala au mai fwai au. I no mera i o umana tu ina atu. E te lele ma o unanga i mawhai ona whasoswani atu iau tau. Mea tau MPI clearance, customs clearance. Ia ai mese fwoi le tato air freight clearance e wai whavalu. 48 hours le taime tu ina tu ya o e kidia mai tua o loa. Ona charge la i al storage al enusila po le mentis.
I o le sipisi nisi na lau fionga le atau. Malo, whaatai se I whaia matoi wha lawi loi fo lau numero lau whionga sa la. Ia o le o lua o iwa tasi ono tolu lima lua. Se toe whaalau atua te o se au sa vea. Ia. O le o lua Ia. o iwa tasi ono tolu lima lua. Ia le na, toe whalau tele atu le numero na ma o tau lau whai pisinisi a me se fōi a tangata teito tasi lava la tau ia mō la tau lava a inga le whionga a salama tua ia ma le tātou talo leo le a tau du mai le a so tona I nei ia I nā le limas fulma le tolu Tidal Road I mangi le o le o lua o I watasi ono tolu lima lua ia ma le numera le a tau sa vea o le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. A tonu a sala e a vea le talo as a product te pose o loa fo I lea e maketi ai ma wha lawi loa I fo I isi o loa I te tonu o le whale o loa. Ai maise o tātou business, pēr tātou masani nei e wha lawi loa le melea. Leo o maua le talo. Ai o mai tangata e whātau le talo. E le nao le talo e o mai, e ave le apepe. E avatu ai malesi mea po le tai o, po isi mea whapena. O na tā ua leo le whaanga ina o le talo e whapaleni ai, ia isi o loa o si I mawalunga atu o la tūtau. Ia pe ua e le nao le tasi la se choice po se mea le tangata, se o loa e alu ese ma le tangata ma le whale o loa le na, I le nā lava aso. Sa o le lau asesi atu I le BJ grocery store lea. E foi la e Samoa. Sa o vai mea pule tasi. Sa e me ula fala, polo kilikiti. Sa e me o le pusa, le pisupo, corn beef a tātou. Sa e le taio, e le kara. O mea umalawa mana o mia. A e latu whaatau lau talo Samoa I le whaloloa lea. Ia, e umai lau apakara, po lau taio, ia o wā foi se o sau whai e ringi e whale inga I ei lau talo. So e te le lava le au ngā foi o tapo kalame, ma le Radio Samoa, ma le tano ava. Ia o wā foi le whaalau I loa atu foi, isi nei pisinisi la iti. Sa o wha soa si o ngali, o whai atu wha, pēr lava o inkia I o ngā le whaloloa lea. Ia e tuto tonu lava lo na tono, le si whale tonga, ma isi whale inkia ma fashion chip shop, ma le whale o tiuru. Ia no fa malo atu ai la ua a wa foi le risk ia o mele business ia o le risk lava me ua ia esele o te fatai o le loto mau lalo ia o le unga li in mato fa soa le ato ma di lama ia wa nga foi ia lo wasisi atu ia ia mo e foi le nei lao au fa fonga mai ia le fo wa fa la vi lo foi le tunu ia le tūlanga le la tūtua. E le kere se kupe o ke la koe au mai e whai e kak whaasisi la. Ioi, I maali. O le tā ua, o le tā tau whetu wha ia lawi loa foi. Ia pei o le ala leo lea e whaafonga. I mantua, e se uma platforms. Ai o le si ufonga o Samoa, e iai lava lana ia independent spectrum o lana frequency. A whaila e down uma ia le tele platforms ele ma whai o na pele tio e luas fulu wha I tu la fitu aso le vai aso ma le tausanga atoa. O la kau ma whai mai le toi kau whaola mai o platforms fo le social media. A la lava tu sabe le tilo mai tangata ia te ai wha longa le leo le ato sa ve ia so uma o le po ma le ao ato. Pena isa no foi le atau sa isa no foi e mo le coverage FM I sala fai sa o le o le tātou le tiole na leo ato nei le FAIVA yaso talu ona trial ma ua so o ato ai ia le atunu ato I Samoa lala fol nai te whaafonga mai lava e le mo whai ona o le whatalofa langa tō tele ia pa anga tō tino o lo whaafonga mai ma o le tā ua foi leo le whetu wha ia I o pisinissima company ma tangata wheta loloa I o le atunu e watu nei o lai whaasala lau I Samoa le pisinisi na whaasala lau watu nei o lato mal malamba le lei I me o ia ia e whapena fo I le atunu nei o so FM 106.1 I lunga le radio dial a Samoa ia o se tūlanga fia le nā fo imwhafta iai ia le pūlenga o le ngata na whalau tele ina ia te le coverage
Ia e whapena fo i le ngona atoa, o le ngā ruenga le atua i mwhai le ala leo. O na wha so o i tu lau ma le atu lau i le whi au le atua i lau whionga sala. Sa o le lei, whawhetai lava mo le nei awanoa o le Radio Samoa. Ia me se foi e lau pūlenga awae e mo i lava ana le ai. Ia ele mawhai o na maua le ala leo le ai i maota malao nei vai taimi. Ia na umata atu foi la e tangata o le malu le atunu i Alaska, i California, East Palo Alto, Anaheim. Ia isi o le UK, ia ma Australia, ia whawhetai lava ia auto i le mo nei taimi e whaasoa mai ma wha malo si au ia maua. A wā foi le tama whainga, ia mo si tato atunu, ia ai le ngata ilea, o tato au whai whatoanga. Ia marau whai ngā whaiva. So very important ngā luenga le whai tā ua nei afi le ataua. I mese foi through this platform, it allows us to explain, express, and to notify our people that we are here to help and support small businesses. Peo na o whasoa atu foi. Ne umal tātala noanga. Ai wala au mai foi le fionga ia sua. Sua leo ngā le island style barbecue. Le whailanga night markets. Masalo ato mo le malu atunu leo so e tau mafa night market as whalele mas tō na i papatoe ma pakuranga. Ia na o sua lava le banner ke le lava e pe lua whale ie. E whai ia le island barbecue. So uma foi lana whaile pre-order a le fionga ia sua. A wā foi le weekend le la sau. Ia molona market on Friday ma le stona. Tālo whai. Esel tau. And I think too, wa ngā o le vainga mamao le pulenga le Radio Samoa, mai se le sunga le whawhenga, inga ma le whaletua. Pastor Louis ba Pastor Ade Bonifacio, e mai se foi le sunga ya sale aulu se bau mātaio. O le reach out, ma tau longo i o tātou tangata. It's a marketing strategy foi. O lona winga. O lea lava ele i o ina ma sopo loa i ale whasoa i isi pocket urban rural areas fo lele o lo i ai o tātou tangata Samoa mana i a lātou business i pēla mea lena whaine e ele fionga i a pesta lea Alan Stangos. Was so o fea uma lava i Samoa o ina fo i whātou o le Pacific Easy Money Transfer. Sa o le. O lono winga, o se ngā runga fo i whapena tāte i loa i o whea o iai ia pockets ia o Samoa ma tangata atu motu o le Pasifika. E ma whai fo i ona iai le tae au tāte o i e whaasopo loa lava ia no whanga i. Awane iai se vanga o iai Samoa tāte le o iai. Mahali e, o le me tauna whai. E o fo i, we will only find out if we go out. Ai a whapea na le nofo ia. E reise ai e maua. Ia pe o le pera na isau noa. Ia oka le tele o meo pockets lai i te whaitule out west, ia east, south. Ia maua toa tele foi le malu la tunu i nai Pukikoi. Oka sko kele. Ana neina wala au mai ia le sia wanga au tonga. Ia na mana o i ni talo. Awai wa whamai lato. Wa tau whaale manuia foi le lato talo le sau mai tonga. Ona foi le talo tonga, very fibrous. Very fibrous, so ai a ki ka pe le aisa. Ia e mawhai ona spongy i el talo. So ngā wala au mai si ainga, whamon mo le toa tele lato. Ia o lato foi i le au tau apu. Ia lai mana o foi nisi pepa talo. So o toa tele lava le malu le atunu ua wala au mai. To e wala au mai foi le atau isi saina mai hintia. Ia pawala utali ia sorry priority o tangata. Awai a watu la ia lato. Ia watato mamalama le. E watu sutala al kilo ai mai fo sulimatala al kilo. Yeah, moni. Ai ole me as much as we want to get rid of the container mose tupe. But I don't think we'll go that low to sell our people out. Yeah. For ngale ave lau sainga malau inkia. Ia ngā force lai tato tangata i o e whaatau mai la wali ia. Ia, te leila tō tupe ai tinga inga tato. O le nganga tonu lava le nā Samoa lau whaafonga mai wā lai o
ona tātou whaia le exercise lea mas whati ta inga fau le taunu mea container I 5 o Samoa. Nai lo leo I se whaita toa fo I lea saina ma intia. Tātou te polonga I lava tātou I talo sa tō maola I o tātou lau whanua. A leo taunu mai pule ai ma whai I le pule ai si awuri I a lala lena. Direct mai Samoa watu I o tātou lima. Se toi whaile I lava tau o tātou o tātanga talo ma kilo whamole sala. Ia, whaftai sa vea. So, mole malu la tunu. O leo mai ia tato pepakalo. E ta I 2 kilos. E 2 kilo bags lava le salt container. Ia o 2 kilo bags foi. Umana wha ma tato talo. Umana na wha ma fisi ma vavalu ele au whainga luenga le mafi Samoa. Ma isi lau au whainga luenga le staff. So, o le bela leo tu whetunga iai. Ona foi safa matala ia costings ma me lava bea land le kako container nei. Le lau mo lo se tato se valuation. Ia, 2 bags for 50, 3 bags for 70, and 5 bags for 120. Ai a wha pe te ua more than fienio bags whatau. Ia mo foi singa mea lo whawhetu na ia tu fo I nā so pe a tala au mai. But we're here to accommodate the public. So, Paole si mea talo sanga atu, ia, o le cash on delivery lava tato, whenga inga whamon mole malu la tunu nei te o I se si whapea mai, se I tusi whale api la koe ingo. Wha malulu atu wai, ia, e le tele ni tu perfei whatoanga, ia, a ole mea tonu lava, it's from plantation to plate, from the plantation Samoa, ia, to your plate in your home, ia, man whalo lava, sa vea? Whaftai tele lava, ole mea fo le tā wai, ele whapea ua fasiri mai lea tunu una tau mate la ia lea po lea se tau e tu inatu. E fasiri lea tunu ua tu inatu le tau ua uma ona por kalame le lei mai loi fo la ia lea. Ele ai nisi tau fou tau whae e lungo mene. Ua uma ona whaia le whae unga ina I alolo whatu lea tunu ma ia mawhaia ona ngā whatia le tau. Nai lo leo mai fo yo nista ngata to e whaia la tau poro kiki matulanga whapena mole a ngai I le numanai. Ia, ai ole numera na le fionga ia sala, o lua, o I vatasi, o no tolu lima lua, ai mana o fo I sisi oka mai ali a tau sa vea pala aule o lua tasi, lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Sau no inisi mea e nei pa uia te awa wā, elena o le talo la lea la sau, ai le toi motu ala sa le talo la tau mawhai lava ia sustainable ma ia meet le demand o tangata e a fua le le sapalai mai le masida po le tailua vai aso wai loe tangata ai ko kiki foi ka un mai ma land mai le mea ia mai si o lope o le ufi ia ma le tatou koko mai si mea fa pena le lumana ia le saule ia sao leiro fionga se o toi fa lata tua I le tatou pricing ona foi o le talo le taimine 2 kilo o isi falo loa lawa lufu lono tā la iwa I le pepa. Ia o le sia vaianga toi titi a lufu falu tā la. Ia o tama whainga lava ia whesosoani atu foi. A wā o ele te su mai malau atu tupe tele. E leini sene. E leini sene whaitaua poni tai tā la poni coins. Whaingo fie lava 2 for 50, 3 for 70. Ia ma le 5 for 120. A va pela te ua sau oe pe te fio mai ai whāni o tanga e te mana o ta I 120. Ia pe te ua ave ese nisi 20. A wale le nā aso. Ia ai o le taimi nei pena whaaso atu mōmua. Lea amata le container le talo. I le tele o tau sanga talo na o iei le industry le nei lea taua. Sa tele lava nei tamai businessi ma ainga Samoa. O te sosoani e kilia mai tua la to o loie me o busa koko. O me o ie tonga wā ie whautwhalenga o lotu. Ia o me o whangusea. E tele lava ia mei au te tiutilo iei. E ni lava mamana o mie le malu le tunu. Lea la wa ese to whawhapea ia. E a mata le talo. Ia an whaasolo maalie mai ala ia o lesi vaenga. Ia mea tau sami, mea sami, sorry, ia ma niu, ia a alu o mo popo, ia o saule popo, ia mantua foi la ese foi ai inga e au mai ia nai o loa ia. Pa so se businessi foi ia ma handicrafts. Fia so sonia tu e wa o se tasi foi o tamali I le fiong Reverend, tole a four, Tuala Larry.
Ia o ia le na te o ngainga ia le tasi market. So e tele foi la o loa Samoa o lo ui mai i lea businessi. Ia e sosoani at foi ai, ia la foi wei foi pre-order a le fionga ato le fo. Ia wa foi le sosoani ma le taun fai atu i le container lea. Ia o te loa e tele foi ai si business Samoa o awa pe mana o mia. Wala au mai pe fa so mai pe wala au ia savea. Ia mo le taimi nei, ia tato a mata le container talo a le fionga. A lo fa te tele lava o tala fiunga le lei fo ma le ta taimi le so ai and o manatu lava e ta te toe ve lau lua fisile fa ina ia fa wau ia tala tuli loa lea ina ia fa manatu pe i le tunu wala sona taiao ia e tenga lue mai lava o i tua isi matapu ai o le au fa ilo pe i le fongatia ia le tunu o ve fo nei taimi Fatalo fatoi tatou por Columbia wa nisi le yo business mo company silio na la tu fataua le talo i le tulanga maua lunga fo le fe numera o le ulutoa and sons ia mo la tu la ia fa pena fo i lapa le atio o ma Evelina's Polynesian food in Ayotara ia fa pe fo i o i Glendon i Monroe ia ai mai se o tangata tai to tasi lava la tau whaaftai atu i whai whea umba leo whinga luenga sa mātu taladoa na nawhi ma le pō na pō ia tālasi ia wā o lesi lea vaenga au tū wā sala a o ina atama mai ia e kalesia e o mai a lātou lātou vaenga o le container matuwha i o lātou ia ma whaasoa lava e lātou ia pe whawhea na tungtungi ane lea a inga ai ua maua se talo ua levanga ai a leisa ma ai falao ia e pe tata fatua strategic movement a fia o mai mantua fo tala le fionga le palmi le fai e le toi fai to tasi le malo se mea ia le malo tau mo fai lan tau mo fai le na so di mai ai ia tangata lau tele pulenga ma malo li fai pule ai mai se le pito la au a li ia o au whinga lunga tutofi le atua. Ia po whai whi au sa bo ma la tau maftanga. Ia e pule lava le kalesia ia la tau ma la tau whawhenga inga. E fio mea le laf maamoe ma la tau leo maamoe. E a wā fwoi le neifa moe. Ia ai o te whaftai atu fo i isi nei business e wala au mai. Ia e leta te tala noa teimi nei savea. A leta tangi lau telefoni. O te wha malulu atu i le malu atu nuu ia wa ono nei nu mela e se o vili mai. E uma o toi wala au atu. Mal wha alo ona le lunga le ea le mea te ua tuli au e radio Samoa. Ia ave fole dei ave no e whatalo whatua i le whaletua e amanuia le soa. Ia whapea fole sunga ia Ioane New Pulsu. Ia e ona ia le whale loa le nā i le se lau ono sfuma le iwa Puhinui Road i Papatoetoi. Leo te wawai atu e mani o mai pule tasi o le tele o le pisupo le nai atu mai tua ia au tele tonu foi o le amawai le talo mai isi o loa whapena e mana o mia o tātou tangata. Ai manu nai la tātou e tele a Samoa e nofo i Papatoetoi ma Puhinui. Ia ai tau lunga mai e lau fionga salama tua le ta talanoanga nei aso whafti tele i le fio mai. Ia e toe watu lau whaftai ma toe tō lau pūlou le malu le atunu o lo wala au mai ma support mai nei pokalama. Ia e whaftai atu fo i le Radio Samoa. Ia wā fuele nei awa noa wha auro. Ia ai o lewa mai al tato long weekend. Ia umal tato Easter. Ia watu se luitau po se whamonianga ie o loo la atoe a mata foina na tuil o valola tae au. Ia e whamanuia atu tō waso, ia manuia fo tō waso, ma ia sefe tō vai aso. Ia wai short week, ia e po le malu o e o loo whafonga mai nei au kilani. Ia o le aso tōna i le la asau, ia o le 5 tolu Tyrol Road, ma wale awa noe, ma wale talo, o toe wala o atu fo i le au whai papakiu, po le au whai whale inga. O lea lava e maua lava noa, e lua whale inga i umana confirm, o ke poa mal German ban, i mal papakiu. So a yeila se e kale sia po se maftanga tinga, po se si lava o loo fia mana o mia. E free lau stall, e le kongia sau poloka, te a fio atu wafa atu lo whali ie,
lau ia moa se ke po al faifatoanga ia wa lava matoi Malo. ia sina upuna ne fiafi fa manu tele le tua ainga uma lo fa fonga mai ia mese foi I lau fionga sa vea ia malau whainga luenga Radio Samoa ia awa foi le tu manga tatu pokalame ia vi ia pele anga leo le tua Malo, fa te tili sa no fa lolo lo fionga. Ja, ai mulse fo le ava no sfam yanga lava iso stemi te fio ba ai. Fa benino lau pitola au ma le ta so sorry fo I le malo. Ai e loai Elena o tala me ia pisa oi. Ai o lo o tatu tala doi batau pu matau ma fai e avatu le tau au e so sorry ai I le pulenga fo ia ma le te ta I le malo. Ma le tatu whainga malo o tu lai mai nei e tu sai mai ia fo I fuanga rualwa mao. O mea fau, tai au fau, ma fau nga fau, tupe fau I le atunu. Ina ia mwhai, ona ta ina mai fo I le ngona o tātou tangata, tātou te loi, e mwhai o na tātou pulu lima, whaatasi, ma tātou ngā lue whaatasi mo se manuia o Samoa, le ngata I nei. E tau nuu mai I ai mato ai I ai ia uta ma wha moli ma o loa Samoa. Ia a o le tātou fo I nofo atu ma whaatawina I se tau e whaamalia ina ai ma ngafatia. Ia mato e fo I le tupe I le tanga le whaiwhaato anga I Samoa. Mnia tele o whaiva sala. Haftai. Ta whailo I lava o se whaamianga tele lau fionga I le atunu. Ia me se fo I le tāporo kalame. Ia ua mwhai e o na whaamanino ma whaamana malama ia vaenga sese. Mnia tele nei a fiafi ta whailo I pea. Ia ai o le alongo pea le atunu I le no whanga ma le teimi. O le tau le valu I le tai au le aso tonai. Ia watatala. Ia o le manu supo e lu atu. Tele le lufe ma tele talo. Ai tuai atu. Nga la kufole e whai ma. Son ka kope me arua mea masalanga loko. Ola ia le wolingi kalo. Ia e whaftei tele salai lau fionga. Whasoifu ia. Soifu ia lau fionga. Whasoifu. From Auckland to APR Samoa with Qantas from June 16. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment and 30 kilos of checked baggage included in your Qantas fare. Plus, take 25% off base fares excluding taxes, fees and charges for children aged 11 and under. Whether you're reconnecting with loved ones or escaping for a tropical break, experience the Qantas difference on your family's next trip to Samoa. Terms and conditions apply. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whaifo i o so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sorulu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. O le poro kalame o le GAGAIFO FAIVA malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I fale ma I lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Awane e misia whapitoa a le Moda Furniture, o le Samsung S26 Ultra, lua lima tāla I lua yaso, mawal TV fitu lima inisi, sawar ma le PlayStation 5, ile na le lua lima tāla I lua yaso, a whaia te whailoa I le Moda Furniture o le Radio Samoa, na maua ile nei whaasalonga, o le a maua I sau mea lofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Te tala ibal tai awa ngai le afo le lima, aso nga fua le asfarele, asto na imale aso sa, se fulu anga ile afo le fa. O le poro kalame o le GAGAIFO FAIVA malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I fale ma I lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Ta lofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.